Svi znate, dosta je u zadnje vrijeme postao važan. Bio je nekakav posrednik, zvao, molio me da to prihvatim, ja sam to odbio. Ja sam potjerao te inspektore s broda jer sam rekao vi možete svoje dionice prodati, darovati, zapaliti, možete mene smijeniti, ali ne možete imovinu rasprodavati. Onda su mi rekli gore, bilo njih 7-8, Martin je vodio sastanak, ako ćeš tako imat ćeš problema. I sad kako ja nisam imao do tada ni jedan prekršaj niti za parkiranje, ja sam rekao po splitsku možete i meni puvat, ali napravit ćemo ovako. Međutim, oni su kao rekli imat ćeš problema i bili su u pravu. Iste godine, odmah mjesec, dva nakon toga, u Slobodnoj Dalmaciji napravljen sastanak, vodio ga je Dino Mikulandra, tadašnji glavni urednik, ja ne poznam čovjeka, da on ovdje uđe, ja ga ne bi pozna. 6 ljudi je bilo tamo, interesantno da je na sastanku bio i sadašnji direktor Jadroplova, a on je tada bio predstavnik Jadroplova u Londonu, i još 4 novinara i tema je bila kako medijski uništiti Giovanellija, jer je neposlušan.